Okatayire Afrifa mensa ese no ni ha na obahe no obetutu nsem bebrebe na ba kokura che se ehye no kra ene se asofofo no mu bi ese eye omampanyi dada mahama akomapa enti onyankopon sa de Ghana hye ne nsa abusuan nsem yi ena che se aha ne pa ene wa review secret bebre asofofo na wo mu ensa hyase ene wo mu a omayi wo manim se omoye amanyose no nyina no watete omuto na waka nsem bi afa Reverend Owusu Bempah ho a wade ne se ose wo boa onsiwu no wosiwu na wa wantene aba be review more secrets because ono owo information bebre ena fa Reverend Owusu Bempah eho abuso ene asofofo bebrebe ena wa review omu secret a enye asemkuma mejebre na mama o etie ne nyina aha eye strong media gh mesel se obe subscribe to channel no na wi a wa share wa fa video wo hwe hu e comment section na masel se obe share video yi so ama onua bi ensa atumi aka time heba mesha eye dra mekamfo e de ama se malaria e na etete wa bebi to na ebeboa ama watumi edidi asankwan enya hoden asa akwakoye wajuma Okatayire Afrifa mensa ena sabe de wagidwa nsem mu on de ose wonfa boge enye swan wakeka nsem bebrebe se ede nsem na mokeka ne sa no se ye pe obi a wakoma pa enka eye yewura alanchemati mom ebusua ene wade bi mo ose ebi mo pa omunsiwu no because wa review secret bebre ene wabobodin ose Reverend Owusu Bempah se nyame nimu no nyame mfre no Reverend Jogezi waboni din ene asofo bebrebe ene wafre wo mu a wade wo mu se baabi a wo hiehia wo mu wan kona bi ni ade abusa yenye bre na yentie nsem a Okatayire Afrifa mensa aka ene afa asofofo a omu ehye sumase na omu ye amanyosem omu mpese ombeyi omanim na omu akasa interest binti omutimi ekase sei ene sei according to Okatayire Afrifa no he o se nsem bia omu ka bia nyame enka hwe na akomapa ben ni ase sofu bi nso de nam nchense jomama akoma penti nyame de safua amane si won sa medi o man so akomapa ben ya general akomapa ben ya bise bi mo hene akoma de hene ye pam mummy asonkwa didie na ye nyina wo man no ye nhase ye nwene ho and have some nationalistic approach to issues. Precisely. America for your politics. Donald Trump yes ye twitwe won so. Kamala Harris say wo mu say wo ye me opponent there na so we don't entertain this kind of. So at what point does NDC and MPP come together and say that this very issue we need not to make political capital out of it? Freedom. At what point? More fire. What kind of nonsense of a nation are we building? Tell them. What kind of what is this? What kind of politics are we doing? What is this? Any idea, Ben? More fire. Must everything be looked through the lenses of politics? Ekunya yasha si anyamencha de manfo ni nyina and the Catholic bishops say if you are one more call a year at the woman the friend say a demonstration in solidarity with a year corner for the first time. For the first time. Precisely. For the first time, in the fight against Galam, say for Catholic bishops, say it shows the gravity of the issue we are discussing. Then, when we are seriously discussing issues of this nature, that is when you want to score political points out of it. And no, now, Bema Kufadwa and the days one also be called Aquaquaye Bibino. If the worst year, China warrior, Namoso more yet, and Mumia Nina 2 minutes. I never know. More fire. Now your mama can't see who. Statement. Yes, Owusu Bempah. Owusu Bempah to say was saying Yankopon. What back can cry? Munina mun can cry. Every titi. Kofi every titi. General every titi. Assuring in the politics difference in him. Exactly. Ekam say, and then precisely. All the way from a year, the 14th century, and the Banwa, assuring the politics that be here. More fire. And the Catholic in here, no Roman Empire in here. No Roman Empire ni pursue ye bibi anu use Catholic ne say monfa MPB way mamania de na say sanity. Teach them. Exactly. Martin Luther Day a ye Protestant ne de ben die baye. Ko no. Malcolm X war ye revolution Malcolm ye X ye nyina. No de a ye Islam. Sometime no a ye prophet a ye na a prophet here later mom woni de benya ntokoi. Ni nyina sanity. Revolution biano wo ye politics e so unya religious leader gina won chen na fa mo nhyase en kan kore ana nyame na yi a kire me
Nelson Mandela ye no ye wone Archbishop Desmond Tutu and ye apartheid fight no woyi nanim ade aba ne hypocrisy ye to ba mu na Nyankopon se ayi wade ahye wade sa ye te kroma na akɔfa abebe kɔ hye akufu adosa abebe ne ho mamuonie wo se kɔfa safo akɔhye hwan sa abebe nkra ye koyo abebe nkra ye husu na wakɔ se anu sa abebe be yo se de yo ukɔfa ba ya memu aye hunu abebe na mamuonie wo se kɔfa safo ade akɔhye obi nsa Bempah Edrusi ye beto ba mama manfo ne nwene na Kofi Bakaya 3 weeks ago ana mbetra na mka mu se asofo bi ahia bopo se ba womia no ye ayikramoni nti omo ma ne kwa ma ne media de nda manka sa se mu a ekwojo manka 3 weeks ago na mtra na mka wamunie anu omu wie omu ye no omu se ne yen hyeda asa dwomama mfre ye ana dwomama frɛ wo mu ana omu ko ma twero nkom hye kro no ato paper so deda na nkom shank ye de brew wi atimi de kogya Sam George se Sam George media beja na beka we nkom hye da bita ade be no na fi wo se san kona no mumia nka no kore Kofi nyame nka ahwe nkyerɛ wo mu nyame nka ahwe nkyerɛ wo mu through elections na manfo no ebedwene no omatim de ato aba ne moba na ena Nyankopɔn na se ena nyame fa ha ena nyame se Nyankopɔn no minimo se nyame kro no se bi pradia so se bibi ye na adwene o se de yo wokɔ na jigezi wa wode wokɔ ka kyerɛ no ɔkɔ Owusu Bempah wa wode wokɔ ka kyerɛ no ɔkɔ agena sare wa wode wokɔ ka kyerɛ no wɔkɔ ayi sam Korankye ankra wa wo mu nyina nyame nka ahwe Mena meka kyerɛ wo mesi nyame nka nkyerɛ wo bia interest ne free titi wo mu won dia ebse free titi wo mu NDC asofo ne wo MPP asofo obi aba ba bi obenya biadi enti interest mo manfo ni hu se me dem ya MPP ni me ya NDC Owusu Bempah utu wo ya MPP ni ma card bearer member of the MPP. Exactly. So, and the bibi na ye bibi na osin sembi nti waja MPP. Can you say? Kachire obi anu bi ente. Ni akofa Sam Korankye ankra be gina na be Nyankopɔn Sam Korankye ankra nyame nka we nkyere. Gentia na ni abere ne se NDC time na Sam Korankye ankra ba bia wono wotre ye asɔre no. Royal House Chapel ho no. Mumusa Sam Korankye ankra se Royal House Chapel na ye de ba adia. The biggest steel manufacturing company in West Africa. I iron sheet and iron rods. And your trauma Sam Korankye ankra. And what they are sorry. And your good numa trauma Sam Korankye ankra they are sorry. What we are na mranchen maba was our course our sorrow ko bompa so mu penyu. Ya modam. And this watching NDC bana benya bia de declare say open NDC no. If so mu do mo to asore e ma. We interesting nyina no. Honawo. Ade be no ana mo nka no kora nkyere manfo ne ya bedi o man ya ntronko liberate them. Paras Chapel yes way of Penia Genasare. Nania Bra wo pese NDC Benjina no. Say Sam George NDC bo benya position one no kɔ na asɔre. Empanimfo ne bebre. Wo ye no free one na asɔre ne kura de Paras dom no. Mumu sa Sam Korankye ankra se na ye de ba dia. Anya Ghana meat board. Anya champion si. An wo se nki ye na nhwe ni ade nyina wia wo mun decide ekwan ye be fa so beton na nhwe wo Ghana nyina. An ye wie ni ato ama wo. Ana ade aye asɔre. Na dia ya so nya NDC person ato no etu pen DC if so benefit na se bi mpradua san ya gu Ghana meat board no dia ma se fa ya asore na wie na mranche no maba wa bewura ho ebe bompa ya dia pa adwuma ya modam mo mi anka no kore enti Sam Korankye ankra pen DC a benefit obenyantia agina sare pen DC a benefit obenyantia Owusu Bempah MPP yakufo adoba ye wodi di se tam Sanity. Baby. And then Sambia acquire say was say a Kusi Buate, Victor Kusi Buate. Owusu Bempah na kola and some in a gentry and they wash and control in was an Akola and Kusi Buate, one that Kusi Buate. And the Kusi Buate and neighbor Umian and Wako Bon just and one there one a coho. Their mouth on the whole. And ye no on the first error. Ye young so second error and say was what treat you aqua grada. Am I GP a coaching and Nakoshe? Nasabinya Damnia Buana. To anka me enchonke anya odie be.
Xavier Berlusconi, the whole prime minister of Italy. One quite in the Cogina court in Gelino. Now we are local court in Diabe. More fire. Yet you went to Diabe. More fire. And you're going to cry and war for my no crown and cabe catcher a month for it's a good for Romu, and you're no nonsense. Exactly. Me also quite the dear. Also been passed Diabe. Yamen carving, Naji Gazi was shut down watching a pempem war around those and Diabe. What do you mean, Yame Babiada? What do you mean? Naji Gazi, my Gukroma, a year refund war refund. Sanity, young and in the Sukrum. At the Aben Winimu, Yaminim way. Also, Bempah Musan is a lance down near where breed down 1 year or call quay a day. Freedom. Mummy can create a better tomato. At the Aben. Yamen Fre Owusu Bempah. We MPP ni Obofour Akufo Addo aye ne ma bi ese nkwa de wa na mabiu Lincoln navigator ni ade ya wutwe ese am say aye say na aye say yes sir kan sasa fa de me party ni biu na te wo ko na nyame na waka say na nyame say na control sa na mama manfo ne nwene no logical reason. Na jo mama nso ani agisi ya sha no control. Na nyame ba na okobutuo. Onso jo mama na ase obi timi kobutuo. Ne ya say nyame be mu awi double standard. Ade be no. Wo mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie. Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra. Ni nua pa no. Ni nua ne Julius Debra. Julius Debra nua ne wuye ono kwa ne baba esie no. Na wo mu ye Julius Debra ba no e chief of staff na dia. Se Kofi Oduro benya biata. Et Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest. Are na mo yen ka no kure. Me tie me se bi wo interest. O tie de. Wo mu tie de be. Oboa. Be kwe. Mo man Ghana no kure ni anim. Asofo no mo man nipa na so nkwa didi. Yatia yekan ba ku your friends cathedral ye see not Kaneshiwi papa ko courtinti that word knows now sorry our team our dear headquarters mumu sadak word knows na ye dear Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra meboa ani ya ton ama no an wo de aye asori enti mu no asofo no mu wo interest ma chafa MPP asofo ho NDC de ho obi aba message on mama time na asofo pani bia wo tie mu animini mu odupa si e ma contract no approve ya untimi nya contract nenta obua onsenka ade aba no na mu nyina mu interest if it's a politics and any religion they go hand in hand et konfa no chinie na se tutu nie se tutu ye political head na konfa no chi religious head sanity everywhere precisely mum ye sha se nka no kure from the Renaissance era ba ye na Islam kura no ye fa ene ade ni nyina mu Mahatma Gandhi the Hinduism ni ade na build ye India mum ye nka no kure Entimedia me MPP ni onso ye sofo ye NDC ni kanukure nyame nka hwe na jigazi nyame nka hwe nkyere no ebse agasa wo mutu sun krom aye no ye no wonu Owusu Bempah kura dia gya nya nka no kura nkyere manfo no Owusu Bempah ye ne no na wi agasa fo ko more fire nyame nim no we dia ne to so wono dia ye so awon pe jai oni anu ko dia wo ya abotrebe anyama bo wa ya beto ba sofo no mamamfo ne dwene na ne nyame ayi a kire me na nyame se nyame ba ko ya wo ka we kire na jigezi no ka we a kire Owusu Bempah no ka we a kire ku Victor ko eti nyame no dia na ba na dwene bo ke kan ne ma basa ade nyame no ye funny face ade ba no nyame kitaki ne no kura ni se nyame nka nyame nshi wi nti won ka nsem masa dabi ya ti kroma Owusu Bempah kofa bebe de koma Akufo Addo eno ne de ye hunu ye mo sa ma ne de kia koma joma ama so de ye be hunu wo ka ade ba no mom ye nka no kura ne ki no okofa ki ni free si e bo ki ni wo he blasmate na goldsmith ne boki Bempah more fire Owusu Bempah nyame nye hwe nkyere no ye tro politics na ye no obi a wo party ni bi medical catcher journalist for akromfo aboku mu amena mba ma catcher mu se mun declare mu political party interest sa na sofo no mun declare mu de we mu hia ye mu se Dr. Mahamudu Bawumia no we kremoni na wo ba kremofo no benya power dodo etie ne sa de amompene mu ye meeting yi ma me de by 3 weeks more fire beboa teacher ma mekanwa 3 weeks ago man kanwa anu mo ba no mba ye no mo share that friend your mama say ne share that friend
obia we interest your mama promise omo contract won benya bi sa na tie asofo bebre ye contract won pipia bayi kusi buati wo ye nyu ono na katide na odi animu woni di ho odidi ho edi nyame be so ne da ye obeso akohe eden ya ba wo mia na be wini eyesa eti wo nkom no ye nyame nkom a wo se wo de fo mafuru mu sa na tie exactly more fire ejika ba omiya ba na kusi buati ani ade a wonya ayi no na nko nhye nkom se jo mama na be wini ene di no I did Kofi Oduro ti ni nua ni Julius Debra nti wo be ka se mo nto aba mama omiya ho eti sam Korankye ankra na ni nua na ye free ya ankra no a wono no free ya ankra ko Brazil ko wi ye cash no kakra anka no ho kube amemu wanye contract kube amemu omiya ka no kure we na ma me ho ye hiyo no kure kan nyame nka awe nkyere wo omoboa wo de manfo no adwene ne di agoro Owusu Bempah di nyame nka awe mesi agasi fo okroma ye no na echewe me na me ka no kure Lincoln navigator na jo level ni ehia agasi fo me ya wepa exactly hwi ni ho wontimi nso nsi wo me wo si me ameka west mum ya so nko adidi na jigezi wonim nyame wonim nyame baby nyame kra nim no onu ajitum so oh Mesbel adamfo no wonim nyame baby Mesbel chia no more fire mum ya so nko adidi sorry aje be no bagwe ko asofo no nhyia se nka no kora nkyere manfo no se me de me hwe we policy no a we policies na wodi aba na ebeboa etimu ABC and D sa enipa ba kwa me bu ne pa ye boni nyame che wono no waka se okay ABC and D nti wo hwe a policy we board solution nyasa nkotenya mi achi oye obi busa ne se wo sese nyankopon kora ka bibia kire me a menya the type of meka ne bedwam be ko nipa ne wo hwehwe ni musa na ye na nyame diki amana joma ama akoma penti na joma ama oni ala nkyere mate wana wa akoma ane na nyankopon fa ngoma joma ama nkwapi asi ye ne na awie agasi nso eye wo musisa na tie ala no kora de ono no wa isa ne oma no ntimi nyebi ngwa pia se ni agasi woni ho eti nyame peso di kinshi obi sa wo fa nko sha lansa ya wonne wakoma pa ade be no mom yanka no kure mo se ba wo mia ne ye kramoni eti mo ma ne meye president na ne ma funu ye hwe so de to abakuru mu ha se wo bi ye kramoni ana obi ye enemremu a China fo ani abre select leader odo me call the next world exactly Russia for any selected leader instead of us to digest the issues say leaders imi no dey go on na yama so for kwan na we ye kramuni na we ye Hinduism na we ye China na we na di kura kuma pa Musa nkrofo we ho omukan ohene bese wo mo bua nyame nka we mo dada manfo na be kwan Sam Korankye ankra nyame nka we kire ni interesting tia more fire ni interesting tia me see obia interest me metia me declare say mo interest exactly and in fact me position kura me declare say ba wo mia wi ni ya forestry commission wo me declare wo ho no de me letter to ame it me campaign amba ba wo mia me wo interest because me say me bon show ho ban exactly mo so mo meka bi say contract ni munya bi anya sa have mo ni nyame no makotra nyame achi na mo ha nyame adwene say nyame nya dai ebusu esi say Okatayire Afrifa enso nsemo a waka fam Nanu ya omampani dada mahama ene asofofo ehyiaye de course wo ho a obia ekam na che se anam so ama eye Okatayire Afrifa so babo ntene abekeka ensem bebrebe every view secrets de na asore ye company eno no ya say company no na ye de ya asore ene wa wate nsem a waka no enyina mese wo se obekire wa bianfa video ho na obi a wa share video so ama unua bi ensa atumi aka aha eye strong media g edin no Eddie AG. Medawasi na mama umo eneshe. Makra.